V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Lepo pozdravljeni, bratje in sestre, vsi, ki ste že včeraj in danes tukaj na tej duhovni obnovi patra Iva Paviča. Danes obhajamo god svetega Benedikta, opata, ki je zavetnik Evrope, tega, ki je z dvema besedama postavil temelj vsemu, kar danes živimo, ko je rekel, moli in delaj. Glejte, danes smo si vzeli čas za molitev, jutri je še Gospodov dan, potem pa zopet delo in človek, ki je poln duha, potem ve, kaj delati in kako delati. Zato zdaj najprej še enkrat vsi skupaj priznajmo, obžalujmo svoje grehe, da bomo s čistimi srci lahko sprejeli darove Svetega Duha in potem s temi darovi ustvarjali, oblikovali ta novi svet, novo družbo, novo kulturo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe, nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se, Gospod, usmili se, Gospod, usmili se, Kristus, usmili se, Kristus, usmili se, Kristus, usmili se, Gospod, usmili se, Gospod, usmili se, Gospod, usmili se, Molimo. Bog naš Oče, vsem, ki so se posvetili Tvoji službi, je s Tvojo pomočjo sveti opat Benedikt odličen učitelj duhovnega življenja. Naj Tebe ljubimo nad vse in velikodušno spolnjujemo Tvoje zapovedi po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige Pregovorov. Moj sin, če sprejmeš moje besede in pri sebi ohranjaš moje zapovedi, tako da tvoje uho posluša modrost, svoje srce nagneš k razumnosti, da daš razumnosti svoj glas. Če pokličeš razsodnost, če jo iščeš kakor srebro in jo zasleduješ kakor zaklade, tedaj boš razumel Gospodov strah in boš dosegel spoznanje Boga. Kajti Gospod daje modrost, iz njegovih ust prihaja spoznanje in razumnost, odkritosrčnost ohranja pomoč, je ščit tistim, ki hodijo nedolžni, varuje steze pravice in čuva pota svojih svetih. Tedaj boš spoznal pravičnost, pravico in poštenost
sleherno dobro stezo. To je Božja beseda. Blagor človeku, ki se boji Gospoda. Blagor mu, kdor se boji Gospoda, kdor se njegovih zapovedi res veseli. Njegov zarod bo v deželi mogočen, rod pravičnih bo blagoslovljen. Blagor človeku, ki se boji Gospoda. Premoženje in bogatstvo je v njegovi hiši in njegova darežljivost vedno ostane. Vzhaja kakor luč v temi pravičnim, milostljiv in usmiljen in pravičen. Blagor človeku, ki se boji Gospoda. Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja, ki svoje reči ureja po vesti, ve, komaj ne bo omahnil, pravični ostane v večnem spominu. Blagor človeku, ki se boji Gospoda. Ni se mu bati slabih vesti, njegovo srce je trdno, upa v Gospoda. Njegovo srce je stanovitno, ne boji se, dokler ne vidi, da so nasprotniki uničeni. Blagor človeku, ki se boji Gospoda. Aleluja, aleluja, aleluja. Ostanite v meni, jaz v vas, govori Gospod. Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami, iz Svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem: Jaz sem prava vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani. In vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besed, ki sem vam jih govoril. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika sama od sebe ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, tisti rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, se vrže ven, kakor mladika, in usahne. In jih poberejo, vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite, karkoli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličanje mojega Očeta, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. To je Kristusov evangelij. Draga braći i sestre, Dragi brati in sestre, okupljamo se na svetoj misi zbiramo se pri sveti maši, da lomimo kruh života, da bi lomili kruh življenja, da lomimo kruh Božje riječi. da bi lomili kruh Božje besede. I na taj način lomimo moć Sotone. In na ta način lomimo moč Satana, Da bismo mogli opstati vjerni Gospodinu, da bi lahko obstali in ustrajali verni
zvesti Gospodu, zaštititi se od đavla, od svijeta, pobijediti svoje tijelo. da bi se zaščitili pred Satanom in pred svetom in pa da bi premagali svoje telo. Trebamo se hraniti sa 3 kruha. Moramo se hraniti s trojnim kruhom, Kruh života, s kruhom življenja, imate euharistijski kruh, to je euharistični kruh, sveta euharistija. sveta Euharistija, Zatim kruh Božje riječi. potem kruh Božje besede. Kaže Isus, ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Pravi Jezus, človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. I hraniti se kruhom molitve. In hraniti se moramo s kruhom molitve, Znači kruhom života, kruhom Božje riječi i kruhom molitve. torej s kruhom življenja, s kruhom Božje besede in s kruhom molitve. Tako ćemo pobijediti neprijatelja, pobijedit ćemo svijet, pobijedit ćemo sami sebe. Tako bomo premagali sovražnika, premagali bomo svet, premagali bomo sami sebe I spasti svoju dušu. in bomo rešili svojo dušo. Jer na svijetu smo zato Ker smo na svetu zato, da ljubimo Boga, da bi ljubili Boga, da mu služimo, da ga slavimo, da bi mu služili, ga slavili, budemo poslušni. da bi ga poslušali, mu bili Kako pokorni dođemo u nebo, dođemo u Božje kraju. in da tako pridemo v nebesa, v Božje kraljestvo. I što vrijedi, braćo i sestra, ako cijeli svijet zadobijemo, a izgubimo svoju vlastitu dušu? Ker kaj nam pomaga, brati in sestre, če si pridobimo cel svet, lastno dušo pa pogubimo? Što nam vrijedi ta materijalna dobra? Kaj nam pomagajo materialne dobrine? Jedan put ćemo sve morati ostaviti. Ker bomo nekoč morali vse zapustiti. Bio jedan sportaš koji je bio veliki bogataš, zaradio je puno novaca. Bil je nekoč neki športnik, ki je bil zelo bogat, je veliko denarja zaslužil. Milioner, milijarder. Milijone, milijarde. Međutim, kad je završila njegova karijera, Ko pa se je končala njegova karijera, on je nakon, ne znam, nekoliko godina, on je postao beskućnik. je čez nekaj let postal brezdomec. Zašto postao je siromah veliki? Postal je torej veliki revež. Zato kad je bio bogat, on je živio samo za sebe. Zato, ker ko je bil bogat, je živel samo zase. On nije dijelio drugima, nije dijelio siromasima, zato je postao siromaš. Ni delil bogatstva z ubogimi in je sam na koncu postal revež. Jer ljudi koji dijele, oni nikad ne mogu biti siromasi. Zato, ker ljudje, ki delijo z drugimi, nikoli ne bodo reveži. Imate puno obitelji koji su bile bogate, a poslije su postale siromašne. Obstaja veliko družin, ki so bile bogate, pa so potem osiromašile, postale revne. Zato što su, kad su bili bogati, samo su mislili na sebe. Ker so, ko so bili bogati, mislili samo na se. Ugađali su samo sebi i na koncu su postali siromašni. Ker so ugajali samo sebi in so na koncu postali reveži. Ako želite imati u životu više i više, onda trebate dijeliti. Torej, če hočete v življenju imeti vedno več, morate deliti. Što više daješ, više dijeliš, ti više dobivaš. Torej, bolj ko deliš z drugimi, daješ, več dobivaš. Aleluja. Čuli smo u današnjem prvom čitanju u knjizi Mudrosti. V današnjem prvem berilu v knjigi Modrosti smo I slišali, psalam govori o strahu Božjem. tudi psalem govori o Božjem strahu. Dakle, strah Božji ne znači bojati se Boga da nas Bog možda ne kazni. Božji strah ne pomeni, da se bojimo, da nas bo Bog kaznoval. Strah Božji znači boja se da mi ne povredimo Boga. Ampak Božji strah pomeni, da se bojimo, da ne bi mi prizadeli Boga. Kao što, recimo, imate poštovanja prema svojim roditeljima, svojoj djeci, svojim prijateljima, Tako kot imate spoštovanje do svojih staršev, do svojih otrok, do svojih prijateljev, onda pazite da ih ne povrijedite. in potem pazite, da bi jih ne prizadeli. To je znači strah prema ljudima. To je ta strah
do ljudi. Ali isto, dakle, strah Božji, tako činiti, ponašati se, da ne povrijedimo Gospodina svojim grijesima. Božji strah pred Bogom pa pomeni, da se bojimo, da ne bi Boga prizadeli. Kaže jedan duhovni pisac da kad mi griješimo, mi hranimo demone, zle duhove. Nekdo je rekel, da ko mi grešimo, hranimo demone. Zli duhovi se hrane našim grijesima. Hudi duhovi se hranijo z našimi grehi I onda nas oni napadaju. in potem nas napadajo. Zato je grijeh je uvijek opasan. Zato je greh vedno nevaren, Osobito teški grijeh. posebej seveda težki greh. Ali moramo se čuvati i lakih grijeha. Ampak moramo se varovati tudi malih grehov. Jer kaže, malena listica može uništiti veliki vinograd. Ker pravijo, da majhna lisica lahko uniči velik vinograd. Dakle, mali grijeh ranjava našu dušu. Ker tudi mali greh ranjuje našo dušo. Jedan put učiniš mali grijeh, drugi put, treći put, onda dođe veliki grijeh. Ker mali greh storiš enkrat, pa drugič, pa tretjič, potem pride veliki greh. Ali ako netko i sagriješi, imamo zagovornika kod Oca Krista Isusa. Ampak če nekdo greši, pa imamo zagovornika pri Bogu Jezusa Kristusa. Da je ne znam koji si grijeh počinio. Če bi naredil ne vem kakšen greh, Ako se pokaješ, ako se ponizniš, ako priznaš svoju pogrešku, Bog će ti oprostiti grijeh. če se pokesaš, če se ponižaš, pred Bogom priznaš svoj greh, ti bo Bog odpustil. Jer mi smo svi grešnici pred živim Bogom. Ker smo mi vsi grešniki pred živim Bogom. Treba nam oproštenje, treba nam Božje milosrđe, Božja ljubav. Potrebujemo odpuščanja, Božje milosti in ljubezni. Jer kaže apostol Pavao, dok smo mi bili grešnici, Krist Isus je za nas umro. Pravi apostol Pavel, ko smo mi bili še grešniki, je Jezus Kristus umrl za nas. Dakle, čovjek koji se čuva grijeha i koji ih ispovijeda, on ima strahopoštovanje pred Bogom. Torej, človek, ki priznava svoje grehe in se jih kesa, se jih izpoveduje, ima strahospoštovanje do Boga. Braćo i sestre, grijeh je uzrok mnogih bolesti. Bratje in sestre, greh je vzrok mnogih bolezni, Osobito psihičkih bolesti, posebej duševnih, siromaštva. revščine. Puno ljudi umire po cijelom svijetu od koronavirusa. Veliko ljudi umira po vsem svetu za koronavirusom. Oni umiru zašto? Da mi živi se obratimo. Zakaj oni umirajo? Zato, da bi se mi živi spreobrnili, Da se mi promijenimo. da bi se mi spremenili Da slijedimo Gospodina. in bi hodili za Gospodom Cijelim svojim bićem. z vsem svojim bitjem, Svojim srcem. svojim srcem. Kako je rekao Kajfa, veliki svećenik, Kako je rekel Kajfa, veliki duhovnik, bolje je da jedan čovjek umre za narod, boljše je, da eden umre za narod. misleći na Isusa. Mislil je na Jezusa. Tako, mnogi umiru da mi se obratimo, inače ćemo svi slično propasti. Tako tudi tu, mnogi umirajo, da bi se mi spreobrnili, če ne se bomo vsi pogubili. Zato je to opomena svima nama. Zato je to opomin za nas vse. Dakle, zato je koronavirus još uvijek nije nađen lijek. Zato za koronavirus še vedno nimamo zdravila. Ali lijek za grijeh je pronađen prije više od 2000 godina. A zdravilo za greh pa so že iznašli pred 2000 leti. Sakrament ispovjedi, sakrament pomirenja s Bogom. To je sakrament spovedi, sprave z Bogom. Gdje u ispovjedi susrećemo Gospodina Isusa. Ko pri spovedi srečamo Jezusa Kristusa. Bio je jedan čovjek koji se nije ispovjedao 20 godina. Neki človek se ni ispovedal 20 let. Nije nišao ni u crkvu. Niti v cerkev ni A hodil. uvijek je govorio, ja sam veliki grešnik, trebam se ispovjediti. Vedno je pa govoril, jaz sem velik grešnik, bi se moral ispovedati. Ali nema vremena. Ampak nimam časa. I taj čovjek je iznenada umro od moždanog udara. In naenkrat je umrl po možganski kapi. Nažalost, nije bio spreman. Nažalost, ni bil pripravljen. Zamislite, braći i sestre, doći pred Boga u velikim grijesima. Pomislite, brati in sestre, da pridete pred Boga z velikimi grehi. To je strašno. To je strašno.
I na sahrani njegovi prijatelji su znali da nije išao u crkvu. Na njegovem pogrebu njegovi prijatelji su vedeli da nije hodio u crkvu. Su rekli, ajmo ga barem u sanduku unijeti u crkvu. Su rekli, dajmo ga vsaj zdaj v krsti pripeljati u crkvu. I njih šestoricu su ga unijeli, su ga u crkvu, stavili su ga pred oltar. 6 ih je bilo, ki so ga prinesli v crkvu pred oltar. Zato, brate i sestre, nemoj dozvoliti da te unesu u crkvu, u sanduku, jer nisi htio dolaziti na misiju. Torej, brate in sestre, ne dopustite, da bi vas nekoč prinesli v krsti v crkvu, ker niste hodili v Dok crkvu. možeš hodati, dok su crkve otvorene, dolazi na svete mise, slavi Gospodina. Dokler lahko hodiš in so cerkve odprte, prihajaj k svetim mašam in slavi Gospoda. Dakle, psalam nam isto govori o strahu Božjem. Torej, psalem nam tudi govori o tem Božjem strahu. Božji strah, obdržavamo njegove zapovjedi, bojimo se da ne povrijedimo Gospodina. V Božjem strahu se držimo Božjih zapovedi, ker se bojimo, da ga ne bi prizadeli. Što će nam se dogoditi? Kaj se nam bo Kaže zgodilo? psalam da ćemo primiti 3 blagoslova, 3 milosti. Psalm pravi, da bomo prejeli 3 milosti. Primit ćemo dug život, Prejeli bomo dolgo življenje. a dugo ne možemo živjeti ako nismo zdravi. Dolgo pa ne moremo živeti, če nismo zdravi. Primit ćemo zdravlje. Torej, prejeli bomo tudi zdravje. Zatim broj 2, materijalna dobra. Torej, številka 2, materialne dobrine. I Gospodin će nas blagosloviti djecom. In Gospod nas bo blagoslovil z otroki. Dakle, u te blagoslove ćemo ući ako budemo imali strah Božji. Torej, v te blagoslove bomo vstopili, če imamo Božji strah. Aleluja. Danas govori se, Isus nam u evanđelju govori o trsu i lozi. Današnji evangelij Jezus nam govori o trti in mladikah. Trs i loza uvijek idu skupa da bi donijeli rod. Mladika in trta morata biti skupaj, da bi obrodili sad. I kaže Gospodin, ostanite u mojoj ljubavi. In pravi Gospod, ostanite v moji ljubezni. Kako mi ostajemo u njegovoj ljubavi? Kako ostajamo v njegovi ljubezni? Da kad obdržavamo njegove zapovjedi, Da se držimo njegovih zapovedi, kad slijedimo Gospodina. da hodimo za njim. Međutim, braće i sestre, mi ne možemo prionuti uz Isusa Krista Brati in sestre, mi ne moremo biti z Jezusom, ako nismo ostavili materijalna dobra i navezanosti na ljude. če nismo prej pustili materialne dobrine in navezanosti na stvari in na ljudi. To ne znači da nam ne trebaju materijalna dobra, da nam ne trebaju ljudi. To ne pomeni, da ne potrebujemo materialnih dobrin ali ljudi, Ali Isus mora biti na prvom mjestu u životu. ampak Jezus mora biti na prvem mestu, Jer Isus kaže, bez mene ne možete učiniti ništa. ker pravi Jezus, brez mene ne morete ničesar storiti. Imate na prvoj stranici Svetoga pisma gdje kaže Bog da će čovjek ostaviti svoga oca, svoju majku i prioniti ju za svoju ženu. Na prvih straneh Svetega pisma pravi Bog, da bo človek zapustil očeta in mater in se bo pridružil svoji ženi. Da bi muž mogao prioniti ju za svoju ženu, žena u svoga muža, što treba učiniti? Da bi se mož pridružil svoji ženi, žena pridružila svojemu možu, kaj morata storiti? Mora ostaviti svoga oca i svoju majku. Morata zapustiti vsak svojega očeta in mater, Inače ne može prioniti uz svoga muža. ker sicer se ne moreta pridružiti drug drugemu. Prije par dana me zvala jedna žena i kaže kako se rastala od muža, već 2 godine je tek u braku. 2 godine. Ja, 2 leti je bila v zakonu, ena gospa pa se je že To se dogodilo, ločila. kaže ona, moj muž se nije oženio za mene, nego za svoga oca, za svoju majku. In je rekla, pač moj mož se ni poročil z mano, ampak s kom? Svojimi starši. Svojimi starši. Nije ostavio svoga oca, svoju majku nije ostavio i nije mogao prioniti za svoju ženu. Ni mogel zapustiti svojega očeta in mater in se pridružiti svoji ženi. Znači, ako želiš prioniti za ženu svoju, za svoga muža, moraš ostaviti. Če se torej hočeš pridružiti svoji ženi, moraš pustiti.
i oca, i majku, i prijatelje očeta, svoje, mater, svoje prijatelje, osobito na Facebooku prijatelje. tudi prijatelje na Facebooku. Ostaviti materijalno dobro. Zapustiti moraš tudi materialne dobrine, Ne, da ne budeš navezan, da ne budeš zarobljen. da nisi navezan, da nisi sužen. Jer tek onda kad budeš slobodan, onda će biti blagoslova, bit će plodova. Ker šele, ko si ti svoboden, lahko pride blagoslov. Tako je u našem kršćanskom životu. Tako je tudi v našem krščanskem življenju. Vidimo da su apostoli su, kaže Petar, evo učitelju, mi smo ostavili sve i krenuli smo za tobom. Tako tudi apostoli so rekli Jezusu, mi smo vse zapustili in smo šli za teboj. Ostavili su svoj posao, svoj čamac, svoje mreže. Zapustili so svoj posel, delo, čovne, mreže, Svog oca, svoju majku, svoje žene, svoje obitelji. su svoje ostavili. očete, matere, svoje žene, svoje družine. I onda su otišli slijediti Gospodina. In so šli hoditi za Gospodom. Ali ništa nisu izgubili, Gospodin im je dao sve. Ničesar pa niso izgubili, Gospod jim je vsega dajal. Mi kad ostavimo, Gospodin nam, tek će on da će nam dati. Ko mi nekaj zapustimo, šele potem nam Gospod lahko nekaj da. Da ćemo primiti 100-struko. Pravi, da bomo prejeli 100-krat, Kaže Isus, već na ovome svijetu da ćemo primiti 100-struko. da bomo že na tem svetu, pravi Jezus, prejeli 100-krat. Evo, danas je Sveti Benedikt. Danes je sveti Benedikt. Dakle, on je kao mladić ostavio i studij i obitelji i prijatelji, otišao u pustinju. Kot mladenič je zapustil študij, pa družino in prijatelje in je šel v puščavo. Dakle, i toliko je on učinio za Gospodina, toliko sagradio samostana i čudesa činio. In je potem naredil tako veliko za Gospoda in delal, torej samostane zgradil, pa čudeže delal. Zato moramo gledati u njega i ostale svece kao uzor. Zato gledamo na nj in na druge svetnike kot vzornike. I kaže onda Isus, kaže, što god reknete, ja ću to učiniti, što god zamolite me. Tako pravi Jezus, karkoli boste prosili, bom storil. A često ne možemo ni proslaviti Gospodina svojim životom jer smo zarobljeni. Ampak velikokrat ne moremo proslaviti Gospoda svojim življenjem, ker smo nekje usužnjeni. Prošle godine kad sam putovao u Svetu zemlju, Lani, ko sem potoval v sveto deželo, onda su ljudi po 2 kofera stvari nosili u tih 7 dana. so nekateri ljudje sabo za 7 dni so imeli sabo 2 kovčka. Jedna je gospođa ponijela aparat za kavu. Ena gospa je celo napravo za kuhanje kave imela sabo. Čovjek je ponio veliki kišobran koji nije mogao stati u kofer. En človek je imel tako velik dežnik, da ni mogel v kovček ga pospraviti. To je pokazatelj koliko smo navezani na ta materijalna dobra. To pokaže, kako smo navezani na materialne dobrine. Treba će ovo, treba će ono sigurno. Potreboval bom to, potreboval bom ono. A Isus je 40 dana u pustinji bio, nije ponio ništa sa sobom. Jezus je šel 40 dni v puščavo in ni imel ničesar sabo. Ni ranac, ni vodu, ni šator, ništa. Niti nahrbtnika, niti vode ni vzel sabo, niti šotora, nič. Uzdao se u očevu prisutnost, blizinu. Zaupal je v očetovo prisotnost. Evo, ja sjećam kad sam, prije nego što sam išao u sjemenište, Se spomnim, predno sem šel v semenišče, onda sam se odrekao puno stvari. takrat sem se odpovedal mnogim Imao stvarem. sam i dobar posao, dobru plaću, imao sam i auto i vozio sam motor. Imel sem dobro službo in svoje dobro prijatelje, plačo in avto in motor, Obitelji, prijatelje. bili smo prilično imućna obitelj Bili smo kar premožna družina, radi Gospodina. ampak zaradi Gospoda Postao je nešto što mi je bilo teško ostaviti. je pa bilo nekaj, kar sem težko zapustil, Ja sam se bavio nogometom, sportom ker sem igral nogomet i dugo sam se kolebao, razmišljao, teško mi je bilo ostaviti taj nogomet.
In kar dolgo sem tako omahoval v sebi, ker mi je bilo težko Da sam zapustiti rekao, nogomet. Gospodine, evo, tebi to predajem, ti si mi važniji. Potem sem pa rekel, Gospod, evo, tudi to ti predajam, ti si bolj pomemben. I kad sam došao u sjemenište, Ko sem prišel v semenišče tamo je bilo odmah uz kuću ogromno igralište. in zraven hiše smo imeli veliko nogometno igrišče, Tako da smo mogli svakodnevno igrati nogomet. ko smo lahko vsak dan igrali nogomet. Aleluja. Zato, braći i sestre, molimo zagovoru svetoga Benedikta danas, Zato, brati in sestre, prosimo svetega Benedikta, da nas Gospodin potpuno oslobodi navezanosti na materijalna dobra, a i na ljude. da bi nas Gospod popolnoma osvobodil navezanosti na materialne dobrine ali na ljudi, Da budemo onda slobodna djeca Božja. da bomo svobodni Božji otroci, Da to predamo Bogu, a Bog će se pobrinuti za nas. da to vse predamo Bogu in bo Bog skrbel za nas. Jer Bog će nam dati i ono što nismo tražili. Ker nam bo Bog dal tudi tisto, česar nismo prosili. On želi da bude na prvom mjestu u našem životu. Ampak on želi biti na prvem mestu v našem življenju. Jer bez mene ne možete učiniti ništa. Ker pravi, brez mene ne morete ničesar storiti. Bez Isusa ništa ne možemo učiniti, a s Isusom možemo učiniti sve. Brez Jezusa ne moremo ničesar storiti, ampak z njim pa lahko vse. Neka tako bude. Amen. Aleluja. Tako naj bo. Amen. Brate in sestre, slišali smo to Božjo besedo in tudi to razlago. Vidimo, Bog je dober, Bog je usmiljen. Danes na god svetega Benedikta, očeta zahodnega meništva in zavetnika Evrope, prosimo ponižno zase, za naše bližnje, za našo domovino in za ves svet. Nebeški Oče, prosimo te za dušne pastirje, naj po zgledu svetega Benedikta sredi razburkanega sveta zbeganim dušam vračajo mir. Geslo Moli in delaj povzema pravilo svetega Benedikta. Nebeški Oče, prosimo te za kristjane, naj sredi vsakdanjega dela najdemo čas za molitev. Nebeški Oče, po vodilu svetega Benedikta se je ravnalo veliko. Prosimo te, naj narodi prve krščanske celine tudi danes živimo iz teh korenin. Nebeški Oče, benediktinski menihi so bili snovalci kulture. Prosimo te za kulturne delavce in vzgojitelje, da bi se njihovo delovanje krepilo pri tebi. Nebeški Oče, sveti opad Benedikt je tako vodil redovno družino, da je vse naloge opravljala v Božjo čast. Prosimo te za redovne družine, naj udejanjajo zamisel svojega svetega zavetnika. Nebeški Oče, sveti Benedikt je po prejemu svetega obhajila z molitvijo na ustnicah izročil svojo dušo tebi. Prosimo te za umirajoče, naj se okrepljeni zakramenti pripravijo na srečanje s teboj. Bog naš Oče, svetemu Benediktu si dal ti prva in zadnja, si bil ti prva in zadnja misel. Prosimo te, usliši tudi naše prošnje, nam pomagaj, ko se trudimo, da bi te postavili na prvo mesto svojega življenja po Kristusu našem Gospodu. Darovi, ki se bodo zdaj pobirali, so namenjeni za patra in za njegovo delo in službo, poslanstvo, ki ga opravlja.
pa Tvoje dobrote smo prijeli tako da Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Bog naš Oče, na god svetega Benedikta blagohotno sprejme te darove. Po njegovem zgledu naj iščemo samo Tebe in zvesto službo prispevamo k miru in edinosti po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. K višku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se Tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo po Tvojem ljubljenem Sinu Jezusu Kristusu, Tvoji besedi, po kateri si vse ustvaril. Njega si poslal, da bi nas osvobodil in odrešil. Postal je človek po svetem duhu in se rodil iz Device Marije. Da bi izpolnil Tvojo voljo in Ti pridobil sveto ljudstvo, je v trpljenju razpel roke na križu, premagal smrt in razodel zmagoslavno vstajenje. Zato oznanjamo Tvojo slavo z angeli in vsemi svetniki in združeni z njimi vzklikamo: Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire, Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in Tvoje vstajenje
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ostajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Pred nami je Jezus Kristus v podobi kruha in vina. Kruh pomeni delo, trdo delati za kruh. Vino pomeni veselje, praznik, vstajenje. Zato je sveti Benedikt videl, kako pomembno je to oboje, delo in molitev. Z delom skrbimo za ta svet, z molitvijo se že dvigamo v novi svet, v novo življenje. In naj bo ta Oče naš zdaj, ko se bomo vsi skupaj povezali in približali nebeškemu Očetu, ga počastili in se mu zahvalili za vse milosti, posebej tudi te, ki smo jih v teh dneh deležni. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, vsemogočni Oče vsega hudega, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Prosimo, ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Pred obhajilom si običajno podamo roke v znamenje, da drug drugemu odpuščamo in da drug drugega tudi prosimo odpuščanja. Zdajle si ne moremo ali si ne bi podajali rok, ampak ni važno samo, da si podamo roke, važno je, da odpustimo tudi tistim, ki jih ni tukaj. In zato zdaj to naredimo v srcu, pa tudi s pogledom in si zaželimo mir, veselje in Božjo ljubezen. Ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
Duša Kristusova, osveti me, telo Kristusova, velika me, kri Kristusova napolni me, voda iz strani Kristusove operi me, trpljenje Kristusova obrni me, podobni Jezus usliš me, iz svoje rane sprejmi me, od tebe se ločiti me, pusti me, pred hudim sovražnikom obrani me, pa v uri moje smrti pomiči me, in tebi veliki pusti me, da bom s svojimi svetniki hvalil te, na veko veka. Amen. Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrem, Jezus, tvoj sem živ na Amen. Sveti nadangel Mihajl, brani nas v boju, vodi nam pomoč, sposobnost in zadelovanje dobrega duha. Ukroti nam tako, odlično za to prosimo, in ti vodnik nebeške vojske, Satana in druge podobne duhove, ki hodijo po svetu v duši, z Božjo močjo tebi dotakni. Amen. Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod, blagor človeku, ki vanj zaupa. Molimo. Dobri Oče, prejeli smo hrano za večno življenje. Naj ti po naukih svetega Benedikta zvesto služimo v molitvi, vse ljudi pa kot brate ljubimo v dejanju, po Kristusu našem Gospodu. Sedaj bo še zadnji del, ki ga bo imel pater Ivo, z blagoslovom tudi vseh teh stvari. Mi se pa že pripravimo na ta blagoslov ob prazniku svetega Benedikta. Gospod z vami. Bog Oče, ki je slava in sreča svetnikov, nam je dal obhajati današnjo slovesnost v čas svetega Benedikta, naj vas vedno blagoslavlja. Priprošnja svetnikov naj vas reši sedanjega zla, njihov zgled naj vas spodbuja k svetemu življenju, da boste vedno vneto služili Bogu in ljudem. Bog vam daj, da bi se skupaj z vsemi svetimi radovali v tisti domovini, ki jo je pripravil otrokom svoje cerkve. To naj vam podeli vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda.
sjednite. Znači, kao i jučer slijedi pojedinačna molitva. Kakor včeraj, tudi danes molitev nad posamezniki. Vi ćete dolaziti ovdje ispred oltara, pa i ovdje gore ako bude potrebno. Prihajali boste tu pred oltarjem, spodaj in zgoraj, če bo treba. Za to vrijeme ćemo pjevati, slaviti Gospodina. Medtem bomo peli, slavili Gospoda. Zato što je Gospodin. I kad sve prođe, onda opet ćemo blagosloviti vodu, sol, ulje, nabožne predmete. In na koncu bomo blagoslovili vodo, sol, olje in nabožne predmete. Oni koji imaju iskustva, koji trebaju pomoći, hvatati, neka dođu ovdje. Tisti, ki imate že izkušnje, lahko pomagate pri molitvi, da pridržite tiste, ki padajo v počivanje, pridite naprej. Ne morate na jedan put svi ustajati i najprve oni koji sjede u prvim klupama, ostali sjede, tako da bude red. Ne prihajajte vsi naenkrat, ampak po vrsti, najprej tisti v prvih vrstah in tako dalje.
Evo, sada slijedi blagoslov vode, soli, ulja, nabožnih predmeta. Sledi blagoslov vode, olja, soli, olja in nabožnih predmetov. I vi koji nas pratite preko interneta isto možete pripremiti za blagoslov. Vsi, ki nas spremljate po internetu, tudi lahko pripravite stvari za blagoslov. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Naša pomoč je v imenu Gospodovem. Gospodin s vami. Gospod z vami. Molimo te, Gospodine Bože, izlij svoj blagoslov Prosim te, Gospod Bog, izli svoj blagoslov na vodu, sol, ulje, na tamjan. na vodo, sol, olje in na kadilo. Da svi oni koji se budu služili s vjerom, Vsi, ki se bodo s temi stvarmi, ki bodo jih uporabljali za vero, da im bude pomoć za zaštitu naj jim bo pomoč in v zaščito od zloduha, od hudih duhov, za ozdravljenje duše i tijela. za ozdravljenje na duši, na telesu. I Gospodine, izlij svoj blagoslov na krunice, medaljice, škapulare, Gospod, izli svoj blagoslov na svetinje, na rožne vence, na izlij križe, blagoslov na bračne škapulirje, prstenove, na zakonske prstene, ključeve od kuće, od auta, na ključe od hiše, od satove, avtomobila, mobitele, satove, dokumente, na ročne ure, na dokumente, kipove, slike, svijeće, na kipe, na nabožne kipe na in sveče, lijekove, na zdravila, na sve ono što su vjernici donijeli za blagoslov. na vse, kar so tvoji verniki prinesli za blagoslov. Daj, Gospodine, da svi ti nabožni predmeti budu kanali tvoje sile, tvoje prisutnosti. Daj, Gospod, da vsi ti predmeti postanejo kanali tvoje moči in tvoje prisotnosti. Oslobađanja, ozdravljanja. Moči osvoboditve in ozdravljenja. I blagoslov Boga Svemogućega, Oca i Blagoslov Sina vsemogočnega Boga Očeta i in Duha Sina in Svetoga Svetega sašao na Duha. vodu, sol, ulje, na nabožne Naj pride na predmete i vodo, ostao sol, na vas. nabožne predmete, na vse vas in ostal na vas, naj ostane na vas vekomaj.